Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje engizokucela kuwe-ke lana-ke ukuthi-ke uma kuthi-ke usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke uqala ukungena kulona-ke, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ungaphumi-ke ungalicindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje kumahhala nje awukhiphi ngisho nesenti-ke leli khona uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ey'shisa bhe. Ngizolo-ke ngizokufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngakuphuthele endaweni njengamanje ungabe-ke ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke ngiletheke udaba-ke olushaqqisayo-ke ngendlela-ke yesimanga-ke elimangazayo-ke laphana elenzeke khona-ke laphana-ke endaweni yaseNanda eThekwini-ke laphana-ke e-KZN-ke. Kubikwa ukuthi-ke beliyithanda ifemeli yalo iphoyisa ebelisancane elidutshulwe labulawa maqede lathathelwa isibhamu somsebenzi. Iphoyisa ebeliselincane liphucwe ithuba lempilo ngesikhathi lidutshulwa ngesihluku lisaxoxa nentombi yalo ngaphandle komuzi wakubo kwentombi yalo. Kuthiwa kuqhamuke imoto yohlobo lwePolo yama phambi kwabo kwaphuma amadoda amabili afike avulela ngenhlamvu ebhekise kuleli phoyisa lashonela khona lapho bathatha nesibhamu sakhe somsebenzi maqede bangena emotweni babaleka. Lesi sigameko senzeke eNanda izolo laphana-ke eThekwini-ke. Lana abantu abaningi-ke bebese bekhuluma-ke ngoba siyazi-ke abantu bayakhuluma-ke bese besola-ke leli qembu-ke lakhona-ke eNanda-ke laphana-ke ladumayo-ke lapha. Kodwa-ke mina ngicela nama-comment section-ke ufushe uvo lwakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke lolu-ke bese wenze kulungile nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi uqhubeka uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ey'shisa bhe. Ngizolo-ke ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.